Assalamu alaikum Moskva шаарына мекендештер, туугандар. Сөзүн кыскасы, азыр биздин Москвада кээ бир мекендештер ар кандай шартка байланыштуу көчөдө ичип кеткендер, ар кандай жардамга муктаж болгондор туугандар көбөйүптүр. Биз ошондой адамдарга бүгүн магазин атынан ушуну бесплатный кийимдерди таратып баштадык буюрса. Мусулман адам эч качан алып байыбайт, берип байыт демекчи. Спонсор болгон агабызга Кудай таалам ыраазы болсун. Жакшылык иште жарышалы. Силер дагы салым кошсоңуздар болот. Эмнеге десеңиздер, биздин агабыз салган бүгүн магазинге келип соода кылып кетсеңиздер, бирөөгө метрого барып бильярд ойноп кетсеңиздер, силердин дагы салымыңыздар болот. Силер дагы ушундай жакшылык ишке себепчи болосуздар. Ооба туугандар, кыйналгандар кайсыл метродо көп? Бул жака комментарий жазгыла, биз болушунча барып жардам берген аракет кылайлы, а? Бул ишибиз жума сайын болот. Бүгүн жума, жалпы биздин жумабыз барек болсун, дуаларыңыз кабыл болсун. İçine şundan artık ortalık sizlere jakşamayız. Bulanlar kim yeterim ne çıram oldu beni seçmiyor. Pasportlar var mı? Var. Hazır var olasın. Sabah tavu. Hazır mı? Hazır mı? Ne de olsun. Anca. İstanbul'da Özbek. Ya Özbekistan'da mı? Bak olur. Kırgızistan alçaklık ketibasın acaba? Spokojno o'tib ketaman. Pasportunuz var mı? Ha, bor. Zagranan bor. Olmuyor bana. Bor. Bir de Kırgızistan'a geçiş gerek. Ben Andijan'a geçiş gerek ha? Andijon ketish kerak. Ha, oldu. Yo'q. Qanday qilaylar? Nasıl? Undan nega shopga kelmayman? Shopdan bor. Hazır bilet bas. Hadi meni qatnashib o'laman. Sosyal doktorga bir konu. Shopga o'laman. İşte yo'qmi? İşten anda işten gerek. Bunlar coşluydu. МК есть? Yok. Yıl kork gerek. Mana Rosunga qarab turdim. Bunaqa XL men 30 kelman da 30 bo'lsa necha bo'ladi bilmayman. Oğlum gidin. Siz gidiniz mi? Vallahi çok kırıyor ilan da biz anda bugün tek yerden banyan alalım. Bugün çoğun hazır bir de sıkıntı değil var. Saçma değişti deyip sıram banyan var. Ertegen kasapta var bak var. Ya tutam. Pasportu doktor dur demir takı oldu diye takı. Yo'q, men Nereye bor. Zaten qarshi metrodan bo'ladi. İşte. Ya istedi bilgenler işte kana. Ayıkırlar ya da bu kadar. Hazır genişletme politikası çoktur da var. Hazır monca kolasınız. Alo canımda telefon var mı? Telefon yo'q. Hamma narsa yo'qotganmiz akam. Üç yıl aldım. Necha ichisiz? 90'da? Ha, bilmayman ichishni. Yo'qotganmiz endi, foydalanib yuribmiz shunaqa qilib. Xudo xolasa yaxshi ko'taramiz. Ishga chaqiryapman deb boramayapmiz. Uçma çıkar kaldı bu arada. Buni brat. Gel barık Ya bu eski sas ketdi. Peki. Kaçan bir döndü. Ama sen kumda da gömdür. Aslında falan da hoş olur. Az kesin açılır. Ya ular yuribdi bu. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Aslanım. Ha, rahmat. Neyse tamam. Hadi eri git kana gidin. Canım bete yol gitip koydu. Onu bir kanallar. Kaç vakta bile? Yuribdi ular. Mesela kontrol. Yarım saatte gelelim ama ya. Baba. Yaxshi. Bizim deginden var çok kaç. Avuz qarab o'rtasini menga Bir. Ama 40 birinci sınıf. Ha bir de demek. Üç. Demek nasıl ben benim gibi. yangimi? Ama canım. Yaşayamiz bu. Anca olayım da. Oh
алейкум мекендештер. Билесиздер, азыркы учурда документ турлабай жүргөндөр дагы толтура. Чындыгында ар бир мамлекеттин мыйзамын сыйлашыбыз керек. Документибиз жакшы болгон болсо, эч кандай проблема болбойт достор. Кеңири жүрөбүз да. Биз сиздерге Москва шаарында болуп границага чыгам десеңиздер, биз сиздерге шабдан агабыз сунуш кылабыз. Кирип чыксаңыздар болот, ишеничтүү, кайзиден катташат достор. Без пересадка барып келесиздер. Бүт машинада шарттар бар, зарядка, башка нерселер. Сөз түрдө келгенде звонок кылып, чалып анан келиңиздер. Дагы кандай бир маселелер болгон болсо, кайрылсаңыздар, сиздерге дагы толук маалымат берет буюрса, баарыңыздар келиңиздер, туугандар. Ар бир өлкөнүн мыйзамын сыйлап жүрөлү. Мына ушундай сонун алифаттар катташат, заманбап алифаттар.